mala ju kot chelar male do de tet ko shaban ke yake jan same broj kot ba jabalat mana nyak lesson 5 to kon ka Thursday wala ani moron Rebecca goro kot ba daga yakel ka bana jamoy ke lyak ko jeta ko kon ke ko kon gang ke nindia de ju kan kon ore wani kon bana kot bana tik ko yede be kam kon re wani ke jana pal ko ra jabo kon yeshu ko so jula de tet ko din ke sa che kam ko din ko wani ko bagalat to kala gat ko tumi ko ling re jam ko din wonene loken ko din ko mo ki yedu ko be ke wani ko ken receive ko tan ne long mo den wani ko den ke receive ko je ke den ke link ke je ani long bo ko yedu mun ko la ka mene wadin bu ne la to lo ko jene yob ke jen pek jogo na makele ko jene le jawa mat ke jen sama wadin tane ke ne kel ka long ne wadin ba ni reida ko bi riet ko wadin message ko re borar ko din bi jaga ja borar ke gat ko bi ko chup ko ke bi ke te lien ke je ti jiti dial chudo gat ke yon wara amen Gwa take on lesson 5. Lesson 5. Jagori shining has light in the night. Shawa panapet. Shake boy remote. Panadop shake boy remote. Kon gad kia kon jukar kot ten chukot kamek. Memory pass dan. Bana jakan kaji Philippian. Shuka rew bas wal ngwan kan wal dia ba kwen kon to ni shall we do all things without complaining and disputing that you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of the crooked and perverse generation among whom you shine as light in the world. So Jenin be kontel bel we mon to kontel kon gat ke cha chalo kon gat ke jeni la de dia atel complaining atel bel ka tel gak ke tel gwaj jeni ko biene ne ti tel si bel si ban ke ye ka tel mi je ban ke ye ko ke yen gat ko ti tel wo tel ye fall tel ye tel bi yen tel mi jiem barare idun jawara inene ti jak generation men jawa ka biya boy ko biyene light wi mon chere wo mitu mus mitetin mitu kwan jeng mitetin mi chugun mon shekum tene di jak te katin do kon biya light kon biya boy ikan kon biya mo gwa banen ajugun mon Dem ban right ka Thursday che got a whole such men in esteem. Roger ke shat ram kel ka jak mishra mat Paul kene John ka gadi to ko ken ke Philip. Yen garamo chal Epaphroditus. Chawa kana mention ka Bible. Cha mention gwa to do me ke Philippian. Philippian shokaro. Ye kan ka verse 25 or ka 30. Cha mention na garo chal Epaphroditus. Chawa chupol chara ke gwa lo. Chara tan cha goro wono how a whole such men in esteem. Chawa wurumo ki ram sharam mo ki wuntu shi wuntu to kana iti ba kam nyal ke ba much value reshiang karaje chiro ke pol ka je kala de chawa mi go jishude di ngani wona ne shiran kot ko shude sher mi ko reflect ka ku jeng la palke
ki shere kod mishale Aphrodite mi gweji ling ni shodo de go dong shiran kod lakin ram mi kod chol mi shiro rit mi shi kod Jesus che gor garamo gara ngatke so Paul me te ka sijin ta bo ba garamo ba jak o jen bi jen bo ta ker ke Paul ki jen bi nyin Paul bo la so mi te mission mi jak na ti la ramo go ma ngat ka la jak so garamo cha kwany mo ba jak ka let go ni ke cha guch ene wo ramo de bro de sacrifice ke kuiran ki go kuilat ko cha ba jak Paul mani mi she woko ngi kono Paul te ka sijin karam te ka sijin la ngon la to ngona ka gore sijin chi gwa shianga gwa mbej lo do cheti dial te ka provide cha jago jan be need Paul ba ko guch mane spiritual need bo de ka guch ala wo mi Paul mi dawi ko da Paul de chum chu cha jak jago bo ta ke na Paul but Paul bum loide che ga je gogo ne che goro bana dier ka ta da woni mi ku kono nga nye ngoro letel ci ko do moy ko bom de ci chare se jen ci chare gwatetin bat chare ni lat ko wo bo nyam di so jin miti ke lo ko jiran ci ko ci wara yido tele timen nyam la ja guji la focus kamen ci wang du ci latin Paul ci yike dial ci la ray ko chara no ko chara lat ko wodi di chere me wi shume ji lokun shume kana rese jina ba chana ga kwen kenten jerat chawane ne en garamo chawane ne chawaba ba shar ramo ba mo ko gwa mi di de long reshiang ba mo gwa mi di mu ko no lat ko ramo ba mo ko gwa ke ba honor ke ba lia ke ba ramo ba tiek akona go dong ram di dong ram te ke yang ke dong ram te ke position di ke ram te ne but ngarame mchali Epaphroditus cha mo gwa mi di iku ram ring ke ram te position mi di but mo ke je ko gwa mi di ko ram shi yede cha kam ko ka she gor bu ko be fol tama do ko ran ku tere ko milat ke ji she ji lo ko do kene recording ngaji ngo ba je kam nyal ke jamo ko ngo ba lat ke kwido Epaphroditus cha liakro cha liago ne arami shiti go lat long re ko alo ni tek de zato la ja da tobe ko ne be kod be ser kasha kam nyal long kasha kam nyal ko ne dong te ke riche siteje ke te ke midi mitaje ke te ke position teje kapo je nyal ko chendo go balat ko belat ajen kapo je nyal ke jema so bana rodan te kon juko en wona ne min lat ke ji aji lo ko du ke ne de ngaji ngo ba je kam nyal ke jema kara anda ja le ka ngabde re ko la ja lat ke ngak tene ngak la na malele na ngak mutene de na malele na so ngi konen and lesson 5 raje ko kona light kona boy ko boy la wore mot mi ci wore ne ni ti ko angulat kene ke jiki angulat kene ke kuiduma hal jojo wo jira mate ko boy mite mi jeng malat ke la ja la rege sha da lat ko ju ko da lar ne ko boy la dob la ja mere mi ci na bat mi lat ke mi je ana luegi wona ne ma sha Allah de jalat kene ne ajelot boy mo o bu kono boy wa ko cha won mon de tango mut generation to continue generation mot tele mo go am go ke lat ke ni ti je ke ci ga normal ke lakin kono ito wang dan ke light hel brodo person o changa ne ba doro to ci ro longo lat ke mi je bu je no sha da lat ko ko da lar ne ajen gor ko do wona ne bu kono boy
ka ba kon liak ne du kon tin nga shian dan shi liak mo bo point dan liak mo ba lo ko ma ja kon ja shi kon ti je shi kon ko blada o nga kon ko ka kon kel ko so goro kon ban cheke ifa freditus acha liak ko pola ke cha liak ga jak no go ramu go am ngat ke mi shungre ngade ka de ja ka pol ko de pol de lok ka de pol de whatsapp ka de pol de guj ka de wata ker so lodo kon re ko gono ban shung bum ban shung re dum ni kon ban shung re shung ni kon ban shung re ngada dan ala wo shang be banilia shi kon be ka jok ko goro bu kon shung shi kon be ka jok re ngada dan roin la kon ka lat shi o lat kon ke goro bu kon ka lat re shi dan ke re ta ka dan ko mu kan kon ka lat kala ka gwal re ko gono bana ka lat bana lat lakin bana ki lat non bana bom re ngada ci kon bu dual ci kon bu ka jok ci kon bu yok e honit be ban re do dan bana jare ko re shungi ke re ngada de ka bom so jeni yomi mo akon nen ba kudan banen pointan man ko bana je represent correct eno shabe twen eno wa karamu christian mo kamite nenema guru wa kon nen ba o yes ramo aram ko ar jesus ramo ngat jesus lo dum wajo lad no bana ko ran bana je represent ogwa mi kon biya boy ay ci kon let ko ni ci kon ko blat lo do bana christian bana je represent je karamu ku christian ba ngay no janta ramu ku jesus ba ngay no janta jesus wana ko ran ban je represent ogwa ana ba shono bu kot ko potkon kan wanti tini ba go ko pal ko re jaw ko ni shukur so kwadin nera kamal ni am do ko nera hambol ko ngay ne otelo ko mi tegenay bat ko ideal te kiji ko benera powerpoint kwadin ko ne benera represent ogwa no wane wonen balaro wonen nyera toni nye ko gat toni ka gat ko kwandi long ne ko ruwani ko shine ibla ne ka ne kala reta kada muni ki yedu ngwa be ne chen o bene jara itopto kwatin ci bendu ci jak ku mon ci jak kwadin jang ji won mon ja be jingach ka bi ko rorit ka bi ko duob du kono gor ko tele mi jegre duob du te ko goy duob du te ko boy duob du te ko blessing duob du te ko happiness duob du te ko joy ti dial to ko to kan duob du kwatin e ngude ji lokko jama ki nguda na rir jogru ko jama a jeno cha wanken kwatin wang nen to wan cha ke jaka chinen a gwan jeng ne kwatin ko tele mi jeng mo te ji e jun ko mi gwa win mon mi she shak mi she nen shi wo she gwa ti dial ti chaka te go kwadi long ne go bene jal dudu ne shi bandu she tak long ne ko bene gad ko to represent correct legend long du kwadi na bokane goydo bokane apal duwari ko loydo abokane biti kiti dial ko bute kel gan mara nya mar ling roin titin ko tin no blokin buga tiap ko rari de ko ko hallelujah ti jiti dial shuru gat ko yin gwaro amen